La uyichaze ukuthi ubafubani wakabani mhlawumbe umkhaya wami nje mhlawumbe usuka ngasekhaya mfowethu. Hayi mina mntaka baba ngoSimanga. Sibongo sami ngwakavelile. Bengiqhamuka kahle kahle ngapha ya eNanda manje sengingapha ya eMayfield mntaka baba. Ungibona nje nami ngiyayisebenzela yabona akukho kutheni ungasikeke uze kube ukuthi kubeka indaba kanjalo. Alright bafowethu waqani ukuthunga? Ukuthunga mntaka baba ngaqala ngo-2015. Ngiqhubeka ndo ngithunga kwazi kwabo ukuthi ngishintshe indawo ngize ngizofinyelela ngalapha ngakho ukuthunga. Usisi lo uthe awusamkhumbuli? Hayi inhlobo mhlawumbe mangakaphinde naye mhlawumbe kube khona ngikhumbuza ngakho ukuthi ngabe mhlawumbe hayi wena ngambona kumele ngiyichaze mina kumele ngiyichaze kuwena kumele ngiyichaze angiyenzi lonto wena ungenza isilima ufuna imali yami manje singalimali siswami ufuna imali yami usuke isilima wena mfethu usisi la wathungisa kuwena wangambuyisela imali yakhe so njoba sesifikile thina sifuna ubulungiswa uma ukuthi wena uthi awumazi nami ngiyathunga uma uthi awumazi ngoba usisi uyasho ukuthi wathungisa kuwena i-staff rate sakhe kodwa awumbuyiselanga imali yabo so awumbuyiselanga imali phinde wangamuyisa i-staff rate sakhe wengasakutholi ocingweni mesho usisi so konke lokho awukwazi wena. Mntaka baba ukuthi baningi kakhulu abantu engibathungelayo so njengoba bebaningi nje abantu engibathungelayo angeke ngikhumbule ukuthi kwakuyena muphi noma kwakuyifike nini uyabona because baningi abanye abayibuye bafike bazofuna zona i-staff dress la manje ngeke ngize ngimkhumbule ukuthi uyena lo noma omunye yini yabo. Ukulungile mfethu ngenxa yesikhathi bafo shuthi masisi masivezela iproof la ngoba sosiyazivezela iproof la ngoba uthi wakusendela ngoCapitec efonini yakhe masikuthola lokho senze njani masithola ukuthi wampela usisi wampela wakufakela imali wena wangakwazi ukubuyisa into zakhe njengoba usuphikile? Hayi mntaka baba phela kuzobonakala ukuthi ukuchaza kwakhe kuyahambiselana nezinkumbulo zami ukuthi ngisayikhumbula yini into kanjalo mhlawumbe uma ngabe angakayindlalele kahle yena mhlawumbe ngokuhamba ukuthi aloke ichaza mhlawumbe ngogcina sengibona njengoba ngichazile eqaleni ukuthi baningi wena mntaka baba abantu abafikayo la. Siswami uthini ngalolu daba Michael manje nomfethu? Buti Sibo yabona lo bhuti lo ungijwayela kahle yabona ngoba akamuso akuthi ene uyangifanisa engathi uyangazi kahle yes ungazi kahle into ayenzayo nje ukuthi ukushuthi isigebengu ngoba mina ngafika la bhuti Sibo mina ngihamba nomngane wami uSli yes uSli ngikhombisa lo bhuti uSli wangitshela ukuthi ujwayele ukuthungisa kuyena lo bhuti ngathanda indlela athungele ngayo uSli eveni ngalokho ubhuti wathi hayi khuleka impahla zakho makuphela isonto uzobe sezingakwena iphasika la ngonyaka odlule uyasenzisa kwenza hayibo bafa kwenzakalani manje uyasenzisa vuka hayibo vuka uyasenzisa bhuti kwenza njani manje uyasenzisa vuka musu usenzisa la wena hey hayi angisazi ke manje hawu hayi akade unenkinga mama unenkinga vele ubafo impama lo udinga impama yakho umuntu oqulekile la hey mususa wena vuka hayi angisazi hayi angisazi ngiyayiqala ke lento le hayi akho manzi adingakalayo la hawu ufuna ukushawa lo yebo ubafo hayi akho umuntu owayo nangivuka kwenze unesifo sokuwa uyafake lo uyawa kwakho unenkinga yokuwa hayi ikholelo uyabwa hawu hayi uyafake lo wena mama kusho uhlangene nawo uyawa lo bugebengu uyabazi wena mama akabazi uyathunga ile kahle ayikho lento ukudlala ngaso wena isigebengu wena mina ngifuna imali yami bafo ngicela usibuyisela mfethu imali ukuze sizokudedela ukukhululeka ngifuna imali yami yo usami umzukulu wami lutho hayi mzansi angazi ngiyayiqala ke lento eyenzakala ekhaya ngiyayiqala niyawazi bafo ngicela usendele imali khona sohamba sikudedele mfethu usendele imali kamfowethu kasisi wami la awungazi wena usenzela nje mfethu ama payment ukuze singaze sibiza amaphoyisa ngoba unenkinga vele cela nje uwenze ilento into elula umtransferele manje yabona ungayikhokhi le mali umshini wakho lo thunga ngawo ngoba bafo ngesambe ngempela if ungakwenzanga siyacela nje umtransferele nje manje mfethu ya njengamanje umfethu uyatransfer angiboni nje ukuthi khona mina sisamusho lapha ama report efonini yakho
khona okuzayo lapho. Hayi khona ongenayo. Right. No, siyabonga Mzansi ekugcineni umfethu ugcine sekhokhile imali. Bafethu ngiyaphinda ngisho guys, celani ibuyise imali zabafethu. Zibuyiseni imali zabafethu mabethungile kunina. Ilokho nje sikufunayo. Asambeni bafethu, asambeni. Lungile mfethu siyabonga. Yabona wena. Hawu, usekunikile sisi imali. Sekunikile sisi imali, ngicela nehlisa umoya. Awuyajwayela kodwa. Asambeni guys, asambeni. Siyabonga. Siyaxolisa Nkosi yami. Siyaxolisa. Asambeni. Siswami usizwe unjani? Uthi yabo manje sengi-right imali yami ngiyitholile. Sengi-right kakhulu. Phela nje ukuthi yabo nje lento ividala ngifikisela ngokushisa ngafikelwa ile yanto le. Kwalo muntu lo ngamgcina ngonyaka odlule. Ngigcina ukuthi ngimnikeze imali yami. Ngamnikeza imali emva lokho phindanga ngambona ngoba kuyimanje ngizombona kulonyaka lo. No, siyabonga bafethu nawe ungasithinta emakhaya ukuthi nawe unenkinga efana ngasisi wami sithinte sikwenza wonke abandleni ukuthi into zakho zizabuya bafethu sikhuculule ukungcola kwabathungi. Siyabonga guys. Ngiyabonga bhuti Sibonga, ngiyabonga kakhulu. Yabo lokho enikwenzayo ngiyafisa ukuthi niphinde nikwenze nakwabanye. Niqhubeke nje niqoqe yonke lokhu ukungcola lokhu nikulahlelele ngoba sikhathe